Hvala. Ja bih samo želela da poruku jednu, mislim, to svi znamo, nadam se, da mimo ovih vrata postoji jedan realan život i da se ljudi u njemu muče. Znači, muče se sa ovakvim tehnologijama koje su napredne, nove i koje bi trebale da im olakšaju život, međutim, to se, nažalost, ne dešava. Znači, muče se službenici Poreske uprave i korisnici njihovih usluga. Muče se zdravstveni radnici i korisnici njihovih usluga. Muče se inženjeri u ceo proceduri i korisnici njihovih usluga. Znači, ovaj zakon bi trebao da stavi tačku na svaka proizvoljna tumačenja zakona i sve proizvoljne interne pravilnike koje u raznim službama postoje. Znači, ukoliko da elektronski dokument sadrži elektronski potpis ili pečat fizičkog lica ili ovlašćenog lica pravnog subjekta, svaka druga forma potpisa ili pečata istog fizičkog lica ili ovlašćenog lica pravnog subjekta je izlišna. Znači, mi smo insistirali na ovoj izmeni zato što smo često u praksi imali situacije da se osim elektronskog sertifikovanog kvalifikovanog potpisa traže da se apliciraju svojeručni potpisi i to predstavlja veliki problem, veliki gubitak vremena i dobijamo ogromne i teške fajlove koje teško možemo da lako pustimo kroz sistem za transfer elektronskog dokumenta. Znači, želimo da to pojednostavimo i da nepotrebno izbacimo. Hvala.